kunyanzelekile bathi bengone abangomseso ngoba ndiyalinqula igama lenkosi. Umayephere u-12:14 ibeka hleka mhlophe yathi futhi banoxolo nabo bonke ubungcwele akungekho nomnye eyakuyibona inkosi engenabo. Akukho nomnye eyakuyibona inkosi engekho ngcwele. Bandla sengathi samayinyawo sigijimela lapho sibizelwe khona ngoba sibizela ebungcweleni. Sibizela ebungcweleni. Andongeko Yesu uthi Yesu ncwadi yesithilelo chapter 3:21 lowo woyisayo ndiyakumvumela ahlale nami ngokuba nami ndoyise. Andongeko Yesu ala tu abantu abatsha ababili bezafa tu abangaba Yesu ababili nje ulumbe uface ngapha ona imangapha uface kuyi abangaba Yesu benze umzekelo ningezi lo mzalwane nizomhlupha sevile ukuba unguThixo hayi ngeke lona nguThixo lona ngumuntu abangaba Yesu. Is that a fish? Come boy. Is oh. Is that only kind? Is. That busy put this. All right. Then allow the system the transfer. Uzuma no fish sources. You go tell the side. uThixo uthethe into enye nanku uThixo ayithethe emntwini lowa uthi ngiyayesisa uthi yibangcwele kuthi uThixo phakathi koThixo lomuntu kukhona isizathu esimileyo, kukhona i-challenge emileyo, kukhona into ezawuphazamisa la muntu ukuba angabikho ngcwele. Abangankosi Yesu njengoba emile nesizathu simile lona ithe lowo yisayo mele ayise esizathu. Abangankosi Yesu bafika apa samthimba ne Josemthimba nje ibawuthi yadlula benenkani wena wafuna abankosi Yesu nje abankosi Yesu uyana lo mzalwane ngapha i-challenge imile ithi nangikho kodwa ifuna anqobe abankosi Yesu waseyenqobile edlulile kule challenge. Uyakwazi ukuba angene kuThixo, uyakwazi ukuba aye kwintando kaThixo. Abankosi Yesu kunyanzelekile inkosi nisikele sana singahlekisi kunyanzelekile thina sonke siboyise ubungcwele, sizame ngawo onke amalanga ukuyiphila impilo engcwele kaThixo. Ndiyamthanda uthi manje izinto zalula wabona umafasa kudala bawangena upriesti ingcwele yahlula leyo ngene ibhokwe bayoxhela ibhokwe yahlula leyo kwaZiyesu. Abangankosi Yesu xa ufika uYesu kwanguye oxolelanisa umuntu noThixo wangaphela lapho kwabona banayo kenze umuntu seyahlanjwa ngegazi aphazama kodwa umaphazamile
There is something. Gama layo inhlambuluko. Wasenza izinto zalula uThixo. Umuntu makonile. Ephaza mina endleleni. Angahlambuluki. Abangaba siyasu. Ungayifunda. Ncwadi yaKobe chapter 5 verse number 16. Ithi Bhayibhile asizifunda ngikho nje. Ithi xelelani iziphoso nithandazisane ngoba isikhungo selungisa sinamandla siyoyisa. Abangaba siyasho isakhona inhlambululo. Inhlambululo yiyo ezawusinceda. Abangaba siyasho ithi siyona ngokucinga ngokubona nangokwenza. Abangaba siyasho wathi into icinge khawuleza utsho. Abangaba siyasho khawuleza utsho. Hey sokhona ukonakala. Abangaba siyasho sasinceda lonto. Abangaba siyasho ngokuhlambulula. Ethi inzi indaba yenhlambululo ufuna ukuyibamba. Ibambe kweyikeni uThixo. Abangaba siyasho wafuna inhlambululo yosaba uThixo. Wasabu elakho. Sometimes ubale yena kwamango. Bele endaweni yakho ohlala kuyo. Yena bele kwamango. Akakwazi bawenzani. Wasabi abazalwane. Ngoba asihlali nabo. Hayi asihlali nabo. Abangaba siyasho kuruthixo yena iliso lakhe lisingasinga umhlaba wonke 24 hours ujonga emhlabeni wonke. Abangaba siyasho uthi ebona kwaNkosana abebona kwaMango, athi ebona kwaMango abebona kwaMgubhu, athi ebona South Africa abebona Namibia, athi ebona Namibia abebona eZimbabwe, athi ebona Zimbabwe abebona eBrazil. Naphinda abangaba siyasho naphinda Jesus Christ ilishwa lesomandla liyabona. Abangaba siyasho sengathi bangasinceda. Abangaba siyasho sibambe impilo engcwele kaThixo. Uyaphileka ubungcwele ngegama Jesus. Uyaliwa ulwela ukuphila impilo engcwele. Yalwelwa ukulwela impilo engcwele. Abangaba siyasho yakhumbula sibisiwe 2015 sizabhaptizwa. Abangaba siyasho kwakwathatha into kodwa zonke izinto wasifumana endlela engeyiyo. Nto uyibile wayifumene emntwini wawuthandana naye. Yonke nje into efumaneke ngendlela engekho right iza nayo sizawutshishwa. Abangaba siyasho kwakutshiswa izinto. Abangaba siyasho basinceda ubawo. Abangaba siyasho iCalvary singenzelani iCalvary singabazalwane. Abangaba siyasho sibambe impilo engcwele kaThixo. Abangaba siyasho sibambe ukutsho kwesomandla. Sibambe intando kaThixo. Sikuphile impilo ekhonisa uThixo esezulwini. Ngokukholishwa ubungcwele. Abangaba siyasho lento umhlabelo wengoma usithi hayi ukuba buhlungu wokungena esihogweni kodwa ilizwi likaThixo livile.
singavumi ukuzoba zinsasa zesiwoko umphakathi enkonjweni. Ayivumeli. Masincede bawo singavumi basibe zinsasa zesiwoko simphakathi ebandleni. Mabangela Nkosi Yesu. Makasincede bawo. Sibambe ukutsho kaSomandla. Simphile ukukholwa. Simphile ubungcwele. Silwene into yokungena ezulwini. Abangela Nkosi Yesu. Ngoba bakhona abangazuya kodwa besindisiwe. Bakhona abangazuya beshumayela. Bakhona abangazuya bethetha ngezilwini. Uma bengayibambanga impilo engcwele. Ngoba izulu likaThixo lingenwa ngobungcwele. Alingenwa ngayo yonke into. Kodwa lingenwa ngobungcwele. Lento uPostoli Pawulos esithi ngisuke inyawo yami ngiqobe ukuze ndingabe ngumlahlelwa ngaphandle sendishumayele kangaka. Abangela Nkosi Yesu. Emzanami sowuhambe kangaka inkonzo zase-Real Assembly. Ingabe ungaba ngumlahlelwa ngaphandle? Sowuhambe kangaka i-clusters ungaba ngumlahlelwa ngaphandle? Sowuhambe kangaka u-region ungaba ngumlahlelwa ngaphandle? Shakalama baba siyende. So yingakho kwa-national ingabe ungavuma yini ukuba ube ngumlahlelwa ngaphandle? Asingavumi. Asingavumi. Basibe imilahlelwa ngaphandle. Sikubamba ubungcwele osa MC.